Pagilana meba uti chino kons kyamkun chambucho France yugnala chibgu nangne mangsola sungcho dan golop ge zedin jajishi unzu zeyo pri. Tari nyeja chinta yebe ze jukji rasan dave nyemo pagilana meba uti chino kons kyamkun chambucho France yug yesa Paris ganala shabso dewar kune thongma geji namdan tu yudi nang jeshu zenju pöshung ge kuzib tunju jambe chosan la zube nangbe chozo ka ye kuzib tang sanne pyuri jeki gaku tesum yugo ne pepsu sabge shuna yupsi. Tene, namtan ne gandenling chozo su den shuna de pyuri dan chige ke nangba tenden chi mimang ki pepsu shuna yupsi. Tare jino kongsi kiamkun shimbucho France yuge nangla chizi chukji na nishu zengi ki par yu di nang nangba tizu mangbo shi yoba titala sungcho dan galo teshin yu di chozo ki minaka dan jente soge zeja yupsi. Tenyan kongsi kiamkun shimbucho thongma Tagburimbuchi chogi chozo gandin lingdu shusha naba jesu resa mingmak nimo Vietnam ki nangbe kumbashigla ramne zerde zeding ngushi ka unzu zeyopshi. Kongsi chogi France yugi jesa Paris kanala zejar ka drubi jesu lojo Lotvi sanne su nangbe kumbashi unji zeyutang. Tene yudi nubjan Normandy dan Brittany kinang chundingi zejar rimbatang nubcho chongye Nantis kanala nimutogi sungcho gatin zena zegu chuntengi zedin yachi yopshi. Kongsi kiamkun chambucho France yugnala chibgyu thongma di jikdong kurgi yanikilor na yoptang. Tene sung tariki chibgyu dine tengni shuzabshi badin yopshi.